Okay, mi afe nukola oklenya sela o mi dakpena mi be mi wode kakli mi le Agbe Nua Gake egbeto enoto hede gombe eto vibuvula etrogo ba fe ike e ba klomito egbe me dakpena Gloria Moshi akoli ike mi klomito akpagbanto me akpa vele ale brother gbe abele ke mi nya ene ya enyebe mi aho fire service to la fame jochi srafo ikemenye jo dedeko ochina ya oga kezbe nko anu anyi hoho taye overlon ne ma ike edi o1 Isaac Gliku ela fame namle ndia ike aklomito egbe fe nyamede de ka evedome ike ne mecholezi edia miaga ayi Agbe Nua Gake wanaji ike no fogasi ke amia cholezi ajina mi so ma agede edi owezo yo like weekend ano any long weekend and then like no okay so le fire service talk body nano for the tele weekend na ike akoto jinamia be ma gba le weekend e ma jonya ya dogo leji ke weekend e ma ai kai pepe kemenye le eho de ka eho zu volta peta no fieta esiande ya ho yina misena okata okay LG le mi ape du pro district bubu okata me ka kedo go ma ko monu popo ya ako kolonu mi ano vi nupola kule nyasela opete bede no ma ka chwe be chile jaja okay ata eleo yiwa wo de yiwa dasile yodoku ego nyibe na chile jaja kora ha ejonya ya rogo ka yeji ego me mai mo de ya jirigbe kan di fe jode ono vava edo na ngebe ejike jode de kora chela ena na be jobina okay ta o ma ka dasile o fe no no amesi o dada pe mede aju na ngebe o ye de dome o na nga ye ko popo be ichinu katango ngebe bela fia me noge na ngebe no de a joy he won to aton afudu awona nekel ta ni ngebe nya le jojo la fia o mekwa no jagbagba be yo chi yo penu ego ebe le nku de leleti ya me fe ejo nyawa eba ja be ma be yo vo be commercial ameko he o pe store o ke onye store kiosk pleto wa ya wo fe jobibia elengo leleti emewu evo na yiji ne ma wa pobe ke eko kuhe bilibu gbo na amegede we ego menye store ma wa ya oji ami oto na fe pana fe gbesi agbe bolo ke la daba popo de ka evemeko ejo na gbele nunu amesi ma ke le ami o wa wo adunu ele ami o wa wo menyo de meto de si ande hande ya ntofe asito akoga ya ko je asi egomu amero ho loan vivio le tepetepe ka fi kole no opele kene ju ako adaba popo de ka ko ako gbele nu ma ore ke ele awo ahefe ma wo nanya be nu ma to gbejo nanya bango hoelo amogbo hoelo okata onya nyere be te fiafia kake de ketome ko ga ko gbo chegbo o hoge ole khogbe ta ma de kuko na be de mi ave jire gbe ka de o zazale ge ya be de mi jama gba ni mi ka toro asile wo ego be nyeme ele ku hegede he vera me gbe topo mi akwe. Okay, so le akpakemi zigede amide na jesibe amutan oglona boke mako nuka TV ko dare fia maga plug eki so nuka wenye hachuchu nuka obe hachuchu mojebe no plug de tepede ka ble eka wa no tepede ka meko akomena mikwede akbe ma brobe overloading fenya overloading to emade akpa eve okay akpa de kade lenya be waya ya tutu olebe naza ko dewo socket mijo ebe nebia
light in la because na 1.5 millimeter cable na light. Okay. Okay, 2.5 millimeter cable. Ya ko na have socket. Ya go me plug na have fridge. Pele no de. Okay. Ya kene nyave amede di ega. Penya ta ovaza 1.5 na nuo katala. Kena nyaze de kabe. Nyave eje TV fridge plate your plug de 1.5 G instead of 2.5 G la. If you have a general overload ye ma ho ho. Ke na waka wa job me chwe e call extension cord. Language extension cord wa. Pe me ha aton choa. Homo na deji. Okay. Ta do wa hin na language na wa aton choa na nela. Do wa hin wo TV. Wo fan. Ma ton plug fridge deji. Okay. Me plug fridge deji de. Fi ave do le buge. Matolo. Fridge into konde maybe a plug iko. Even a plug the wall the socket direct. Okay. Belebe na di ho me pe malo be ho me pe tu ele ho me be lolota na he fridge mia de gelemu. Fridge into ha ehia ya. Pere na fufu. Ya ta na ele nkure te pe ya he moto lea. Ne to fi me lo fa ko be joko ho de elona me. Ta eleven a fridge direct pe ya he ya ha ya anolo e ke me moto ole e dowola ya ha no ya fafe de pocho gota ele susube ato 9dd ma gbelo ma abolo ha ka ke we ma tutu fridge kaka ko miade e gile wa be ko me melulu ke kaka bi anyala na ma ovunu ya moto ato ego me overheating la ana be wa gbele kede ma o me vonu ya nye juo keno jojo Okay. ta eleve mi aja ba allen kude be ya fe fridge ola ne no te pe ya he ya ano lo ne fasere window to lo po ne fu window ko ke ya al ho me va ke ya ha a po ya la ade mi aja mi atede te pe ya he ya ha ma po ya de ke ka bi anya ke bitojo ta ma gba overloading konde e ha chocho ma o mo le mi make akpo do le socket extension cord e be o e do sogbo e ata ma ton plug no de unza me plug ko ke me vonu akpo extension cord de ne pele ma didi ko kegbele ma didi o kegbele ke o be a nu ya ola no menyo vo won to e mele no pe uns agba ya he wa cho e we le agba pepe ne ya na be se ko kegbele se ko egbele ta ma de kuku bene mi yere extension cord e ople pa ne mi len kude un akpara be ya pele mi le de nu ka mi ava zena Okay. nu ya o le mi ase la fe mede o pe pepe mede pepe me kae afi mi ano extension cord e ople me kan be nya be yi store me he onye electrician e do tepie he de nu me nebe o ijibi a extension cord ya va ko plug na nu ya le alo ya le a de me na ve o ko ya alo ko ga kene va tore moto ko he amedo ko do da le we baro pe to bi oji ko fudu ko pele de ko ejo ya de se ne he po nya se ya he bi eje la gba ba anyu e go ya elena le ji ajela ta bi aja ba alen kude me fe nuzazan a papa medo the very day he opelo pe phone charger o plug charger de wall e extension cord e evo o ka le de go me phone e charge for de e ko phone e jo me yiji ne battery random de plug ya charger ya le fi no mo kata Ka wa ko dem. e ka ko ba dem ta ko no me kata la ele no bele mi aja gba le nku de wo be ma na jo ana bibi ka ba le mi ba ko mo So nema ado to enyu den if ya be ne maybe fridge la take na maybe 100 volts per consumption like 100 volts then ke maybe another fridge ha take na nane me calculate ya zigede ya if ya bongo na volt a the extension cord a me kwa coffee mana mi place be mi aseme be elekpele ya pekaka
eko fridge akpobe o won de o megbe jiregbe kan ife agbososo ya he wa he okay na eko iron jiregbe kan ife agbososo ya he na o won de ji okay na eko heater jiregbe kan ife agbososo ya he na o won de ji kene fufu kata fe agbososo ya alo e total wa akpo kata fe agbososo kene va ko extension cord jiregbe kan ife agbososo ya he ha aten achoa o nwele deje okay ata na ekpo efe wuse ya helesi he wonu ma kata hello hasi ma ton cho kwa meka polo deje na ekpo be de kade aton choya la ke plug eya na nyebe e wonu ovoy na agbo plug bubu ka kede fufu kata nela aho dogola be akuchere 34 bucket me akona 3 years vi benecho ma ton acho na cho ko ele benejai ke ti evite gbolo sigbolo ko jere gbe kan ni ka tole ma nenu o meto le chocho gbo he force ko edeji a ke ena vejo aja feda mi ke eyi gbogbo ya he gbele e kopele nu na mesi ma kata la daba fufu de ka me ko ke ena kata egbele ma tani aja gba len ko mi afunu wona o okay na minya be fiase vivi o me be curious o me pleto ya eju de bibile nkeke echijangoni ya o me so metuma bia gbe de be adam dodo ka le na fiase dolawe alo ameyo ke hele curious ya o me blesusu be wata awe be o mana eju abi o be fiase o ma gboro be joya o hele jojo de fiase mo de to dola eto jiregbe kan de fe fault do bo okay ata anyo nenyebe ebia aheka de wo fiase o ma na ji ameya henya do nwunwe he isi to o dasire jibo wa meya enyo awo do na okay nenyebe amie gbodo fe he ona obe ekaya yowe hiana dore maka digahu ego ebe edo wona ogbo boda kene vale ega ota mebu ya nu ya ho hia bena no tepie meton le tepie wa kene ya be ye fu pepe gbojo juro zugbe ta ale ni aja gbagba aji le trisha nyue bena heka temi ape tepie ona mi bele susube nanya benane dotada la ma adefu abe ele amie maza waya adodwe akowodo na o ma didi okoke ejoabi wonu la adefu akobe na lengo de fiase o ha akobe elo hia be wa lebe na o fe kao edo na dem ku de na pole kao le yame ko godo pleto ma katala o ka cho de kelemu amaro to ko ni bani nya yi no jera pe enya bu stock o ma ga po vovo bere yo acha yo pe fiase o godo wa ko nu ka we le fi mi ke menyo be no fi ma wo okay wa jere do te pero akobe katin executive gbegbelowe ekpolo gbegbelowe o park ko dare no ma kata enye jope nu dudu we ya ta nye be na no me hia be wa no o fiase me ogbo be iko dole me ade mi kata nje okay ke ne uzbe fiase vivi mawa ohia extinguisher lo me hia extinguisher no kawa o ne in case eju patama odoa dodo ka o wa wo de odoku place to be wa save odoku ugba afi anon bubu save Mangolo be extinguisher konde ehiana amesiame okay afemme efiase te pe de siande ehia ego menye be jo de siande he abia eji ego me vi
sike extinguish atonchi kakani be egbe beza extinguish alo evo esijo le jo gbo ke no ma we avazu ejoga ke ana onu na mesu agbele ejo ma to gbe kenye jiregbe kan di jo sigere mi amegero mi burabe echi ko ko chinaju atare no just bu kwa go be ara chikukure me evo chife agbososo ma ho le be na za afi numa achia dawa metode che kwa go go be fiase me okay ta anyo nenye be extinguish alonsi enu anya jego me ko eko po ejo machi ejo chi akugbo yo electrician ele ajo ta favale nkude nyinu na mponu kai na ejo ya bi wonenye be ozube jirigbe kan di he evale chizan bi quality ya amenya o ko ke electricity ale ego me ko pele chila o wana de kapa evole he achiji be le jo chibeta susu okara me gba ina gbebere ele be ni aji me issues bomo evone ele nkude fiase vivivi ahe do okata o le moto ave aton ade adrede tepereka do ba hi me issues de kakolo okata si okay ta tepe patutu he me issues male me aton dejesi ya fu dube ya chife gbo afeni avava meet ejo fufula do ma hi egbo didi kaka bi ado fi mi ko ke enu bubu beleta ni ajagbagba ale nkude le mi kole wire no owo pele susube ejo ma no nugbelere mi aka no agbugba aka no megbe yi okay le chijangolia na minya dungo be menye ejuku yochi now so le chijangolia de adam kali na kona eduaja kudele ikehe ne chidoga de hada fidela le ike wako zobe echemale wo alu na nesibe ya akbe magbelele ya ma echele jaja pa mi akata ni mi le tv ogbo mi le po ele chiedo ukole matun agbrobe yi nyachifu tachi ma otogbi ele yi sigbele gota meto ati o me ho pele ni ma agbrobe ya nya fufu ya ifimi edo de menya ko hoda to mu fu ojilo no de siande ati ato jeoji no sianu ato wajo ata de kokona ni anovi todo lao bele no pala o petebele anya be wole zozo ha okobe echihemo hechie via koji wo kwe kolenua no maka tomu okay because they be at same come be at touch mouth of we ma na me pondo ele hoge bia na vivu kula ha no se nanya be chiele ya gbo ba sen ko ma ku voto me na me nya o chie he o de gota me ko be zigere na chie do le jaja sigbe nya yi de sande de ya ho chie light o alo jirebe kan de chie pe cardio na mi okay atadenya be kadi ma o mele chichi ya chi ma to gbe do de tepe o gede ho me he do ma ya mro pe socket o me chingede na me nya o he bia gede ho ma to gbe me ko ke echi yo ha lege ta nenya be mi dejesi be echi gede tepe de ko mi jababa mi ji tepe ya he bia no he bia pa agbe ano dede mi maga no no amesi wo umbu amero obu onu no amesi obe o chi henye nu ya yina ma zoma ma de do kaka bia nya ko ke o to ha vaku enu on to ha chere chojo ke efu pepo kata eva jojo ta mi ajagbagba ale nkure mi ape no me do pere susu be na nya be de yete pede echi do de mo me ko po menye vovonya anya ma o be na no agbe ele bebe akpe okay ke mana na nami upenya tapo nya ne mi ako egbe to ko se de fie akpe ba gbolo be ne ngasela ole to doa ejo menye pepe me ko obina ebida le ti jango le ge yumite kaka ko o mitalejo kaka ko o menshus lejo
fi ma all of oju akpaga jiebe yaje ego mi to kemi ne just be ko yo na mi gake na mi make azan yi awode akono false alarm alo ayo ko be jole bibi le fi he mi afudu jiava do te fi ko na neke ma no ji yiwa ma de mi ajio ego onye mi akata mi nyale aminya o le fifie akuvu be yire jochife benye ega mi khona amagedo de enu ojo o ma yo fire service to kaba yon to wa no pa gbagba jebe you are seku me be you are chijo na owu ovoa ke over jemi ayo ni mi va do de no ogbele ko be amedo o ma segomo wa gbo enu ya jegomo ko o le fire service to yo ogbe onu gede wa mi on to no pa gbagba je o ma je gomede ayo mi de afi on to na gbagba je ona gbagba je kaka va service me nu owu ovo afi yo wa va no mi ayo evo do menye be de mi le wo gede ahoga ya agbolo be de gamele isi ota ma to ma para be nyen to ma to nchi da e dota jirudu le fehe na mi ya fi fe nu ka ta nu ana dodoro oji agboro be yi ma yo ami o wa va odo na yo into ya no ye nu wo ne le wo ji ge no va gbe do ba ide yo mi kaba eni fudu va do enu ma gbele ado fi mi lo fo do ha fi mi ami avado ta ne no je go me ko no ja gba be ni yo mi kaba ele susu be mi avanya kwa na we okay akpe me da pe na mi nugbola plenya sela mi do je ple ADO1 Isaac Gliku ya eklomito egbepe fire service stop enyaunu so mi ava hodo mechocho pe de na mi trogba mi ava yi Agbe Nua Gake wana jina mi ke Gloria Moshi akoli ple etonam azi ava na pa me ple sube mi aklomito egbepe nyameduduri mamla to me yikene maunlo a le yawo dagbe ami aho MC le afame ikenye honorable divine bossing ana fame na mile yawo dagbe so ma hodo me jojo pe de ma torogbo Agbe Nua Gake Nyanyu ade to Fipakum Ghana Limited Donami